Ni kuai kendu siang. Hai. Tengah tersebut mungkin semua. Aksa ni tak ada macam-macam. Lepas dia. Minta kasitarik unailar Arhajar Arpuar Kinong Hikai School Kibalasha Bekam Hapo Kalama Jongga Meghalaya Government LP School Contractual Teachers Association Kila pelong ya kejingya ki bandawa penrung kambiang O Presiden Keseng uba B Rangtem Ulong bakini Kinong Hikai kila pendep ya ke DLED Henry namar bakipil ya ke MTED Kila sya Bekam no Wat haba kila hikai bun snem Nagaliang jongi ka Meghalaya Government LP School Contractual Teachers Association Ibu ya kani kajing kali ya usiam badan buram jongi ya education minister bat baru kabinet kinong ikai kide ki ai hapo ka state jongi lapan sat sri ya baru kinong ikai nadu ad hoc SSA yang contractual teacher ngide ki ai haka state ke jongi education minister lai ha ki banai ki balada habangilai ban ya penbaik dah kababit dah kaba suk basan ube penban yang ini khilai cha Assam khilai cha Delhi khilai cha Tripura khilai cha Jammu Kashmir tengi deki ayah po ka state ke jongi man ki kam ni haban mi surok yang ini la sabe kam nadu arjar arpoi Januari kajing be kam de kajing bakla jongi kade kajing bakla jong ke sarkar lathong yang ini Banikai ki government LP school, but upper primary school. Nadu kisnam arjar shipho dartar. Nilaikai shipho snam tam. Haki school ni haban ya lai saukanta bantur sekendong sekentrot baru kawai. Ban penyo jingnang jingstat yaki khun ki khti jongkari berkejaj penriu. Hanrai manta habakap kasnam ka jongi longsyo ban lai wat kam shawai rim longsyo ngila cross saupau sanpau snam ngila trai chipau snam manta ki ong you are not qualified andala si thanks ngi haba ngilai plus ngin dala poi sibaji ki ong yang ngi khilai no ngim don by siu siapi tengin lai si ai adin si thanks ngi chanong ngin lai don ki perno hikai jongi ki blak khat no marsun be kam ka sarkar kelon kensan te pilih ayu na gabantai ni no hikai belak khat no kadongun na preng jongi perno hikai ka sarkar ka kwa bakin khat Nai kai jongi balakhat noi mes aidalin nongrang hamalai teng idai disabled teacher ibam layat hamal ki la karpat ka jingjau mat hadrai hau January hau February jong arpoetrik jong mentau snam lakhat no klon kensan aying idon lai ngut ki khun la tap don brom ye ka arplai trik dengan kwa ban bu ke ne ke jingkale ka sarkar inoi kai ki de ke ai hapo ka state ke jongi la na phim tem sarkar ngakwa ban ong tangani ka bai ngidai kinong tei ya kari berkejaj penriu haba ngilong kumta pipun sat chri yangi naying CM kiong lech additional secretariat parking lot hangne kiong shong chane lapanyai kumki mesi kumki blang ngidap lagi jing sosu kumki noi kai haba ngiyok sngo ya kane ka kubor ka ba kile yangi mentakas ngi ngilek lay kendu yo chief minister jongin Riusin hatura jisin ni yaj nang ni mi nang ni selong ni simpor lagi sandri benta hatura tangsi minit di ai por yang iban keren hadu kata chief minister badan buram jongi ile yani im sngoy ai wan la katar ni tur biang ni wat biang panyu appointment la sha yang iban lai kendo haying sa jong ulai sin
Haka bakadu iong yang ikum ne. Haka basdang license hapor bengi kendu ong ba. Show me the way how I will help you. Kum tanah kaliang jongi ngila percang ban kum bakiwai ki state hapo ka ri ka be jongi. Kum napo Assam, Tripura, Delhi, Jammu Kashmir, Madhya Pradesh ngila pen i kum no lale ikinoi kai kontrak. Hadin bang ngila sob mi di kita kinong kam usiam jongi I will examine. Mantala arsnam ke examination ke jong u yangi. Ngikwa ban yo no ka result manta. Ngikwa no ban yo ka result manta. Kajing keren kalaya kijing thok ki memorandum ki ben ngila submit. Lata ki phau tali. Dengan kerpat hakmat jong siam buat education minister padon buram jongi. Semua bahag perkhat no. Ya ka kam ke jing ke jongi. Ngidon lagi jong jing ki sam. Ngidon lagi kon ki kun ki ti. Ngidon lagi jong jing kumba ma pi ma jing Ngilatur ya ka klau ya ka petap. Ham ken naga benta kenu tang ban yo jing start ki kena school. Hadin bangila try lakut kasnam jongi ki be no yangi. Kajing bakla kajing be kam de ke jongi. Kadai jong ka sarkar. Ke NCT norms hapo ka jala jongi la wan nadu usnam arjar cipau. Hadin khandai snam ha arjar khandai kidang penlong emtat. Bon na plan jongi fail ke emtat namar ngila teman ngimlong siu kasnam. Tang namar itai emtat balai kenta labai kam no yangi. Agapor patung yangi kam don kantat dan tang 45% badialat ngila complete kita baro. Damanta ka sarkar kale yangi kumne. Ingakwa banyo ka jubab naka sarkar. Kinoy kai haka state jongi kidai ki ai. Nang nomi kini ki nong sinsar badan buram jongi. Parang ambakla kadai na kinoy kai.